kali ini semua teman sanggamnya bol rada bol. और मेरे मन की चमनागा बोल रोता बोल संगम होगा के नहीं हो मेरे मन की गंगा और मेरे मन की चमनागा बोल रोता बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल रोता बोल संगम होगा के नहीं Tambah gimana? Halalun. Oke, masih कुछ होता है? अच्छा 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 कुछ होता है. Ada nggak yang tahu artinya kuch होता है? Apa artinya? Ada sesuatu dalam hatiku ya. Ya kali ini sebelum kuch होता है ya. Kali ini sobat Temang masih teman-teman Hindustan. Kali ini dari sentra film Dil Hai Tumhara, hati ini milikmu ya. Yang pengen goyang dipersilahkan ya. मस्ताना
Oke, syukria, बहुत syukria. Kembali dulu bersama MC ya. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले या दोलेना. Masih bersama Bollywood sana ya. Hah? Kasih. Hah? Arti itu. Ya kali ini selendang yang telah dicuri ya, dari Cuneria. Nah, itu artinya. Iya dicuri.
Oke, syukriya bahad syukriya. Kembali ke Indonesia bersama MC kondang kita yang sudah tidak asing lagi, yang selalu setia dengan fantasi live musik ya. Ala di Bali ya. Iya, terima kasih dulu buat Yazi Sanur yang tiada duanya dengan euforia lagu-lagu Hindustan. Ya, kali ini kembali ke Bollywood sana, sebuah tembang dari soundtrack film Kuch Kuch Tahe, Sajanji Kerai. 1, 2, 3, 4. Khusus buat anak Daro dan para pulai.
Mas Dis. Lagu Minang le boleh? Ndak. Nak boleh dah. Oh lagu Lata Mangeskar tuh mah. Di tepi pantai. Oh udah tuh nyanyi kan. Lalun. Hah? Ayo. Ah. Bau lama ke sini tuh. Mati lah. Ah, keluar sile uni tuh. Tambah celai. Sekali le mana lah mana? Hah? Dua le. Ini sebuah permintaan ya dari undangan ya abang yang pakai kumis dan juga injim. Kali ini ada sesuatu dalam hatiku ya, kuch hota hai ya. Hah?
बहुत syukriya. Ya kali ini masih teman-teman dari Bollywood sana, dari sentra film Dilwale Dulhania Le Jayenge, Ho Gaya Hai Tujhko. ले जाने मेरे दिल तो क्या हो गया
penonton. Hah? Alulai. Oke, masih tembang-tembang manis ya. Semoga hujan reda. Tumiho, tuh sedih tuh mama dari tai ibu aku. Jam sebalik kok. Lagu terakhir mana? Tuh. Ya kali ini sebuah tembang Dil Karista ya. Beko dibalik kasir ya. Oh, kalau YouTube kok. Ulang lihat. Balik kasih dan tadi lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin nampaknya. Ya terima kasih ya buat MC Kondang Sumatera Barat yang sudah tidak asing lagi. Siapa yang tidak kenal ya? Namun saya tetap pakai fantasi juang kan. Semoga selalu sehat dan mendapat anak yang soleh dan soleha ya. Amin.
Dan juga kepada keluarga besar, khususnya kepada kedua pengantin, semoga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan khusus tembang-tembang manis ya buat keluarga besar, khususnya buat Yeyen ya, Yen Dangdut ya, dikenal dengan Yen Dangdut. Sebagai tembang perdana setelah tadi tembang-tembang telah berlalu, tembang Minang dan juga dangdut telah berlalu. Kali ini saya coba dulu beralih suasana ke kampung saya sendiri, ke Bollywood sana. Sebuah tembang yang berjudul Chalte Chalte. चलती
tepuk tangan penonton. Oke, syukriya buat syukriya ya. Masih tembang-tembang dari Bollywood sana. Ya kali ini masih tembang-tembang bernuansa cinta ya, sesuai suasana hari ini buat pengantin. Ya kali ini bernuansa cinta.
buat penari latar yang sudah tidak asing lagi dari Bombay sana ya. Yang setelah tadi dari Bollywood sana, kita kembali ke Indonesia bersama MC. Kita fresh dulu. Kita fresh dulu bersama. Kita goyang dulu. Kita hadirkan dulu bersama Bintang tamu kita. yang hadir malam hari ini. Kita joget-joget dulu. Ya pasti kita ke Hindustan kembali. Iya, oke. Bersama Yesi Sanur. Iya, kasih aplaus dulu biar nggak tegang lagi. Kalau nyo makan lai barehe. Kalau nyo baju banyak mania Kalau nyo nyanyi lagu India he. Iya, aduh tak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi malam ini di penghujung ajang festival ya. Kali ini kembali dulu beralih suasana. Ya kali ini sebuah tembang dari Sentra Film Darkan, Deal nih buat Anda ya. Iya, sambil menunggu artisnya makan ya. मोहब्बत हो गई है तुमसे शुक्रिया दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा इंतजार कर लो
Oke, kau pasti akan mencintaiku, tumbimu se pyare karelo ya. Iya, sebagai tembang terakhir ya sebelum ber-DJ. Ado meminta 3 lagu lai, awak laguan se lagu yang panjang-panjang mana. Nah, kali ini semua teman dari Muse Dosti Karoge. Tuh nama sambung-sambung tuh. Boleh menyambung guys. Lah, masuk YouTube wah, enggak salah. Besok keluar. Kali ini semua teman medley ya dari मेरे दिल में आज
hujan. Hujan turun. तुम पास आए, तुम पास आए, या मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जगे न सोता है, क्या करो हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करो हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करो हाय, किच किच होता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरी सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरी सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सावा ओए 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 ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है. अच्छा, मुझे तुमसे करती हो? Oke. Iya, dengan berakhir Injim pulang, Injim Injim. Tapi Injim seorang baca pena pulang. Oh, ala berdua Injim. Ah, online. Wah, termasuk sekian artis tuh yang online tuh. Oke, saya mohon maaf ya dari tadi senja sampai dini hari ya karena mau DJ ya. Saya mohon kalau ada kekurangan dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Kok ada nangka basunai gaya batina MC kondang. Tuh Dan aduh kok ada bini cek lai, jangan lai. Jangan bini cek lai, ulang tahun pernikahan ada. Ya. Ande. Iyo. Natalo de berbi dulai. Ayo berbi natalo. Aja iyo. Ande. Lagu santai sih tadi. Vincent wa bakorela. Anu salah. Ya sebagai teman pamungkas ya karena permintaan.